Menteri Ketana Jengok Kai ke Jelau Ba Polling Do Nek Sing Palai ula pentip basyan un salum ya kejingalang bar ki Tourist Taxi Association ki tour operators bar ki kinhun beper banya taisani holor ke jingmi ke jingdawa ba omde shu bansha ki kali tourist Assam banabar ke jela bakin let kamai shadu ki jaka Jengok Kai ki badan hakeleng jong ke jela Meghalaya Nongyalam jongkani ke All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association kila wani kindu yang ke jingai bat ke jing kan ke jongki ba jing kepat ke jongki ba yakini ki turis ki ba wandung banjungo ai ke Meghalaya seki jaka jungo ai beper ban di kali bawan na rajala Assam ba kin sange no tang haki hotel ke baki isa ba baki numrung syakini ki tourism Ubak por ula pentip ya kani hadin ke jingalang mat ki he officer sarkar na kitnat beper ke wilayah taisani holor ke jingdawa ban khang no ki kali tourist bawan na shabar ke jela bakin net bu briu shakeleng ki jaka Jengok Kai jong ke jela Transport Department, Nagaland District Administration, but Assistant Commissioner of Transport. Dia kebenkong shua kebami negati ngikran kalong ba namar ba kani di Tangkawik Association, but kidan bun ba ki niki association dan naki beri naribhoi kepada ru ke entry point shua Meghalaya dan ru kepada naki wiki district ti bansung thu ki jing bat ki jing don kam jungki ni larai ba in penya syakmat ya kan ni kecing ikran dagabangi khotlang yakini ki bodies baper Ubak por ula ong bahaswa baka sarkar kan shim ya kanu karai kan hapan bishar bani abha ya ki baro kana baka rai ke baka shim kan om kata apat ya ki pajba ke jela kamtam haba ki dan bun ki pajba na ke jela ki let ki wan sha Assam la ka dei bekli Jengok Kai let puli let phasumar ni haba ki wan phailing ba ka lingsun bat ka rel hapo Assam ti nangtang idon ru ya ki jingdon kamba in isothu langru bat ki tour operators jadi registered tour operators ila don lupa di makiru nomor kedai ke line chain of supply jangka services nadu tour operator nadu boleh booking nadu banyak kali nadu ke hotel ke bahai jakasa nadu beliau guide jiki siki site paper tigini kelong guide service ke paper ki link hanu chain hanu bu kunjri tingin hapan involve lang but yo ek opinion jong kini baro kanang ba ek bangin le kan long gaban yada ya ka interest jong ki nongnya kali ki jongi but gaban pentikna ba ka kamai ka ji kan bit kan biang but kin la ban maximize ya ka service ka ba kila ban ai